to ma police for akozo won eti yesi eche wo mo apa ne denu court straight sometime ne do mo ekugu wo no mo a yedo mo remand ekosi se yebedi stay wie ni asan afra wo bio de wo mo aba eti no na Ghanaian Times the bokata e de aba betudwa na afi yesi ECOWAS dwemtani o mopani Jodomani Mahama na ewiase amampanyifo ene wo mo editing kwa ansem akwa opani ayato abayi no Nigeria memu Papa Buhari se ene watimi edi kunim ebe yo mampanyi ewo edwa no so afi mrante mienu bia wo mo so wo modi bone mi ade o makoto afiase na justice for all year yedi yi edipa bia yeyi wo mo mti yeye mi yeyi won yesu huruye ye fa ne sen moja mpa ni tirimu da eti yeyi o mo ba fie o ma mepe be abrapo bi amo e ma mi bi ana masa akwagene ka yesi awia ketekete 2 pm awia ketekete la pass ha kromu ene ekorola yesi asesini no wo mu gifri ma me nsem na so muti anye yamafo tata won akwaje ekwachi won ti asan ache obi mo kra nye okrabiri ye chem muri bore ni achem no masa ye eti ya sa ache wo mo a ye do mo akwakoma eye apresifo NPP fo so wo mo se abua no se makara menwe ye pu ode ato ho affirmative action o wan yo wo mo so mo twa se mema wo kwanya so mo so contest bi ohun asam ne se sa na ye kan oba ne ya ade a won contest motoma no enye se bi oyo oba ti no oba wonya ade bi anu woko esa no kura no edidi bo ne bebre ma eti anu na NPP for de ababetu just matwa sign e mo hwe ese won be ye hihye ya enye se bi affirmative action and as a policy no wo mo eti ade na mo se be ya emema so benya kwan agira mu bi ne ade nyina nti no wo mo atwa se sempa for hwe kwan be fa so mo de hihye fufu bi ba eno so ebedi ede aboa afoforo readers to note Ghanaian Times on Easter break. Okay, so 1760 your text message line. I believe the readers to do that. The new crusading guy. Martin Amidu salutes Nigerian President-elect General Muhammadu Buhari. And tension brews at Chinto over chief's bloody murder. Youth threaten mayhem. So for you know. And pay know she affirmative action directive Yamutu as MPP backtracks. NDC executives brutalizes treasurer over 500 Ghana cedi. The new crusading guide. And also the Odiaba. I don't know. The new crusading guide. Jabokrata also the same be aba. Now I say uko chintoa. Na no na wochi etwa mu awie ye ne yete se ohino wochi nto nipa bia bonutio ekunubra wo free eyie ase aba na wone ne dra ani na chese nipa bo mutio kun wo mo na no na mabu na wochi nto wo mu afu ese se ko hono mo wo mu sa presifu aka se obi antwara komato ne yam wo mo hwa ma bambo sem ne ade atimi akoso die so yesi chinto ne mpotamo mabu na hono adwa pa so matena ho presifu ahwa ma wo mu hini nipa bia atimi akoso sa wo mo kan ema epresifo nyae se bibisa betimi ato papai na mo na setimi asidia na eyebufu affirmative action so NPP4 eso match assign and also ewa ha na yeso ko okan kwe constituency a treasurer ya owo ho no wo ma bono ho wo ba besia na 500 series hu wo ma bumami ya agwo wa dan NDC the emperor for ye be sound hey na mami yesi friend no mami Justine no ye treasurer na Greater Accra office of the NDC ema okankwe for no okankwe central womo 500 cedis can you see 5 million o man so mo fancy office wo na treasurer sike yakodi na esam eto ma free meeting na wo cheche mu konfa so sika de we use so na mami ku so cheche mu na executives ni bi sha se no mu twa mami mu dinatem na no na deputy constituency organizer Emmanuel Banichi won de sa no keka no so sorry no wa mami ya sum sa na tutu mami form no to sha no so wa form ko eni efum wa bu mami na kunu yesi mami hu mi enye yie ene ne amafo be pata ne kwatwa presifo ti la pasa presifo ene ombenu na se ne kohye ma de chenye ene e pe hospital bi e be tam ma me no ede ne call ye neja wo ja ya hwe no na ye friend say
the new crusade guide obokata I said 40 asemi no mo frɛ mami wo phone so mami ya bu na ma ne mfumpi nyina ya yi na so memma ya asem o wo bo me ene obo me na tutu me hwe na me da fom oh ni nyina ye sika hu 500 cedis ya se wo de obota ako yes, and ye debut be meeting yes, sika hu to kwatimi eba mo ko on mutie no na the new crusade guide obokata de aba so daily guide so they trust about cuz you mo more radio they say radio for them home to change we are making guide daily guide na me say yes this papa EC certifies Odike's party the United Progressive Party so what kwatene de what na what say so and you must certify the anen one no what the nkrata nyina akoma ayi friend say EC for I say ayi ba ko friend say jataba won fa ayi DFP say am party so am nkofo UFP obo one more say ya more say wo ba mo ma say wo police for me no madwuma bom ya more say daily guide police grab Aflao jailbreakers. I tell you, and I am proud of my husband, Aisha Buhari. The big one, MPP beats retreat over all girls MPs. So, if you have the daily graphic, the daily guide, so yeah, rapport upon the sir, I would double cut Tiffany. They be told you they bring my whole kind of areas. Some cases, Bamika was a Rock Care Clinic Limited, one on the Rockman capsules and Rock capsules, rock garlic mixture, Malarok, rock tonic, and a rock cool laxative. Abba Ejasu, Abiana Pibiato Adoniche, Kumasi Alaba, Abu Station, one Sika, and a share himself and crying. Adenta Pantan Junction, Medina New Road, one by Anglican Safono, and a pharmacy shop in Herbal shops in Unyabi at all. From 0244 1833 30 and 0244 888 5040. Nana Rockman for any and so because of cows give us for say ya de bia uni adana kranko da so no pe onu no ni bia kira kwan e be bo akwani asan nyina so give us odu oni kire owusko bi nkoko Hallows Herbal Lokanshi Amen Satakra the Glow Steve Mankasim PK Gombela Tamale Data Pharmacy Obolga Oboni Pharmacy Wa Frediments Kumasi Anafe Drugstores Ahodwa ewo maimu baby onya biato ewo honum. Phone number is 0543-222-470 and 050-685-1135. Now, anyone needs also na bibia intiminko kama Hajia Fuseina Ura ne Alhaji Wala anapei yachiamo mo Madina New Road mohe edama sisemo sumajibre Hajia Fuseina Onura Alhaji Wala munina yachiamo anapei akuzo for daily guide konyen kweni abusia for daily guide wan bia mu no samu why offer such a proper boat was emu ya de emu de samu wa bodi o arake poporo ofani ai abusia for daily guide abokrata enie na eye emrantia mudwane ye wo denu cells yachi wo mo yesenso ne dwane ye yachi mu miensa amaka ennan eti wo hwe daily guide mu a omudi enfoni nnan na aba na chese omo edi ka chi wo no ebi ewo ha na se ne na oman ye ka no ya sound on police fo mu sutro bi ye bofo watiko ye twafo watiko sa na no kura ne hye wo beka na MPP fo eso yese wo mo ayi all girls MPs affirmative action omde ba ye enei wo mo so matwen e de asan e daily guide obokrata mu ana opanyi a yato aba ama no foforo kra so opanyi wo Nigeria eye papa Muhammadu Buhari ne yire Aisha Buhari ena odi aba betu dwa wo se ohwahwa no ho ni kunu mu ate ase ena omo boa ni kunu e ma ene ni kunu aba be ye opanyi ono so abe first lady e wo Nigeria o ye first lady of Nigeria nye easy o nye easy kra eti nani aso na wodonya kopo asno si we de ye kunimde de Nigeria fo nyina na onim se we e de sakrepa ene yedie papa
ebebre eye Nigeria man na oye ya na so akọ Twitter safe no aba so twa no de to so eti oh mama nka ni emu no sa na anu yi na ya afa begro ya afa begro ya afa busi afọ photographer wo begro ya se achi no na kire so no yi ni sisim ahu photographer ni sisim ye de wo yi ni sisim we Jelly guide na akọ akọchicho komo sa na anu na beto jasi achi na okuma se de na akọ ya se de na akọ begro ti jelly guide fo akọ begro na akọ kasa and I was say na ba ya apprentice bi ana one ne ye adwuma ne ga ne na yes ade no o wose ga na record na no onim da eto o ho na ga ne test no ese wo e ma na sabe form wo shop nyina me wo mu nyina video na tuameka wa ma miska me release tini yam share kaka no say etina aso boa okay prove ina ba ya no record bi na o de be share ne dan ase no fire o hwe no se mawu ti wa no o twa 600 cedis 6 million or the ma ba ya and then was a ne man go no nim say ebeliki na pua odwane yeti se usuro se ne ma fodo mo sabe tretre so na jese nim guase e taye kire ni ade na odi free begro ho no nti aba ya no after say waje 600 cedis no and o say yes I see nti no record e President Kofi Annan others salute Buhari and this one says use Easter to promote unity clergy 3 Denu fugitives arrested. The big one, MPP makes U-turn over affirmative action. Photographs, Irene Natoshi Ado, MP, Tema West, Asla Ekofo, MP, Ablekuma West, Gifty Klenam, MP, Lower West Achim. Okay, so that's a daily graphic. And also one daily graphic, the Bokata, and so someone with dear Bunny B in the Kakakamu MP before, almost someone a cover by, or Massa Chassis any other. Sabi yeso kwahia no wonse sanadwe etie ne omo ade abana mafo agigade de wo mu a wo matwen e de assign girls affairs say de omo yie free honom afi omapani kufuo eyeje kufuo omapani dada oyewura Kofi Annan eni panyifo wiase panyifo nyina abomoden a etwa eye opanyi Buhari puse se enedie Nigeria fo edi tumi no ahye ne sase omebu man no afi asofo atwotwo wura ewo omamu womo eku ahodo ni nyina e de ato omanfo anim se yemfa Yesu amanehunu anase Easter iso ema enkabom emra ewo ya brabom na mahwe ekuo no National Peace Council, Global Evangelical Church, Evangelical Presbyterian Church, Catholic Bishops Conference and Presbyterian Church of Ghana womu nyina mpanyifo ene de ato edwase yemfa Yesu amanehunu anase Easter ema enkabom emra yentem eti daily graphic the Bokata so what yeah, they see how them say, oh, London, George Arthur, and then I would happy birthday to you, George. Baby, I also jibre a share bedroom on our Dome TV. I also say Coca some person. Mama Esikaya, Meko Bogosu, I am for. Oh my, Mamma, Yenina Fishapa. Okay. Na me too for Kakra, and Caste, Easter, Yesha, drivers. Yenya yetna kamu yenya baby obedini bia okay ni baby abehuhu bia no bomoden ase bibia in moderation say be ya ye betimi asan ye share biu ye be share ewo achiro me mekokwa aman nti no be share okokwa aman won baby am fi pipiase a modako ha okay okay nti se tie be share okwa obe polo so DSP Alexander Obian Ekrado ye ba nkomo no ho ye krado so so busa na sem ye kwaba. Okay, so Yasaba, okay, so Yasaba, Badi Abba, send me a mouse was my band. Yada, Danfujai Foss is on so say now one day a year as I'm Cassia Ebre, Danfujai mixture, Danfujai big test, Nina Abajaswa, Ebo, Quanstron Kosukra, Udu Richard and Abuachi, Okaishi Druglin, Kings Walk, Okaishi Druglin, Kumasi Freddy Mens and Akolinak. Takra the AMS Market Circle, Bogos, Unique Herbs and More, Takwa Oase Bibidru Fee, Oboase Smart Herbal, Sunyani Mose Pharmacy, and Agri-Light Pharmacy. Fred, Dr. Asnot, and our Mama Ruby, L 020-7872-155, and our 0246-493230. Betters no Usisi, we are team Cocoa Fruit, 3 boom, a few confection beer to Unya Bio. A few mixture, and Casa de Bema, or Jones out is a Bema Metro Yepa. And now, Master Odipo, A.D. Munyano, Opecha, Quabe Quazo. Yes, Fisher, no matter say. Oh, Madame. Who said Makunum Boko? Papa. Oh, that's what Kenya Mukim. That's one mother.
eze ya kinka pepesi kama adwuma mo bo no kama mesa daily graphic echi a mo sa de hyehyɛ gu hɔ no ma mo kyerɛ sɛ Easter nyaade a mo begya mo kra boy nkomo wo kwan so kakra nsana ewura Easter de ni hyehyɛ ni se bre mai kwa ene ya kwan so ni ebe pem na no pe aye ka sɛ eso atimi adwu kakra ba nkwanhyia ne kwan a yenso ye fa so boy omodia me chagana emu bia fi chapa omo mutu kwan bae omo bedu omo akwaba eni nyina ne se atwantwie be di nyina ne kuta ho nyina fa dodo no ye kwan ne so ti e be se ya ye wa ha ne mo betu ye nyina no enhyehyɛ a de adwuma no ye road law na eno na eguso ye ho enforcement nti wo aba na wo ha Easter imun no adi so ko wani so a de akwanhyia betima ba wakwan do this year e de to afrasa ho a eye pa ebi se akwanhyia asisi no ha dwen de nanso tun senia ni a utumi se odman kuma de ho fofie na emsa fofidie no ebi so abotra driver fo ni bi nyaaye opepa ka witness nyaaye de sisi o muka city a driver fo ye ya atrantwe mu di no omne omunuanom san bi ho edibi achi nya de a omo kono odokwanso enye yifa ho basabasa ene saa niama no ene yeso ne yetika mu ne yitwaka kwa mu ne yitwaka kwa mu kwampa so ye mmoro nkutwitwa kwa mu ne ade ntini nyina aka bo se ye din hihye so ne mra so ede ne magua kwa mu ama se ehwe afra se by now ne nipa ngu Ghana ha anye over 450 eso afimu ewo fom kra intimi kokasa na chese eye pa ne mu nia emiaza kwa de hayen ene se la 2012 na Easter no mu na akwanhyia no onse na malia na akwa 4 days holiday no akwanhyia no nipa be 27 ewu ene de ne magu akwa mu amobo ya 2013 ene so na akwanhyia na atiaba form izanse ne da ubo no kosopa city su ye adwuma last year ye ho because Easter no say year by now Easter the yes na between 18th and 21st any day and so na kwanhyia say huri ene 2012 de na kopogra bracket nipa 27 na say and yes no afimu no was say anyi bia crowd dey go back to 2013 na kwanhyia no so nti e de nema go akwa nim say afimu na kwanhyia so beti we hwe a emre bia na ya ni ko Eastern region pa esanse any the road between Accra and Kumasi no na hu se sese no was spread the tentacles ko ba bia if say we last year akwanhyia si o Eastern region ne so Accra eso na kosisi ba bi enti ne se sese no e be guide amayama ye ni be hwe ba bia ye ni hwe ko obomen praise so nyade no ne ye hwe wono ne ye hwe bompata wanchi krofa don fe to agogo petransa won ne hwe kokuma woni kwaman ne kwapiase ne yesa hwe asante Kumasi Krudua no as they say Easter na so omo se omo ne kwawune sachire kwaman fo be compete ni ha na chese enipa no bi su bi pu akọ de a ene na bantamade ne be ye ho na adum ye be den asonase ene Santase ene ahodwoni ade what are we coming to do let us also police for emi ahom so na miamia ni gyina ba bia o se gyina na yehwe na day patrol ene night patrol ene particularly yakwan no so se police be gyina na ahyehyɛ ntade ahyehyɛ bi na ye de abo nipa kokɔ ne ama nipa so eni agye se o police for by sesre ho kama ni nyina ne se yeso amanu da no yedi abum ye no ye ni se ye holiday ye kono asa nemu ye be gina pintin ye naso abo nipa nkwan na japade ho ban ama nipa werehemu se o ho kwan se o express the freedom of worship and expression of religion engo so usuru engo so obi dika ko hunu no engo so otwa kwa mu akwa sore ana akọ ba bia obi dika ko hunu no all these things are
niama edi agua kwa all right and then the man said na no da no na afi mo de text message do na babra na DSP nia the farm tie home photocopy of licenses DV plates pose for the be koso bia pose for be gina pintin nye ne no mu gina na mo mu hye mo mayi isa say enenso sa bre o mi adi man say so mo say miem yi mi adi o ma miem ba o mo sa be miem biem there na osusu say a driver for a passenger for car owners suppose free na yan kamfua yan tutu ye ho yi na afinimenti me enkoso ye yes me busa asem bi na 0302 211701 up to 4 0302 211701 up to 4 nei mako yi mika free airport na eastern mbese me yen tempade fa kwa man ye fa kumase e de ba se mission bia ho enti no ka mbese magi me DV na ka me de mere ni me martin na ka tuhu ni akwa ko asewma ba ntempa eno no matombra free ne ekosi on the 6th Monday na 7th ye besa ene want me register o car jesi ho na peka bi hai ana tra passenger cam na fa ko ba bi awoko na se pa se me on registered car me di Kochi street me ko ye gagai ye mfa DV nya saade no em se ebinti dia ene me sa mo monte se DV operation kosopa na ka ye Easter no enti wan hwe na akofa the DV sa ode na mo a wan hwe kura wo mfa nu ba bi awoko ye be siban ewo major road na yenim se ya na DV amanfo misuse no so ne etoso so se hu se ne hadwen no nkran ha mpo e sha se na no anu a enipa makoma ko 17 do ko la magistrate court na ewo trade fair na chi akuku dam kan ho pa so mnyina no court no ebua won se omdifo if se ko fa DV na odina manajo emfa ho nemu ebusa se edi enti na ade nam edi na nu ye na benya because the enti edi DV ama won na DP ma won no se odi be free port akofie ana de akosu fie ana se opeso ko register watu edi akodi DV le ko register ana se odi free fie na odi ko aba efri ama no ne aba no odi ko si o ba bia woton car na woton ana se obi atoka na ade koma no ana so se obi beto na ewo se onipa no sohwe nti oni ne nam kwan bi so na mo test no ato ana se car no free buchire ba na sei nti obe mechanic be fa no akọ repair na o test di ama enye se afaka na ye de DV ne de logbook atum de bia na o test ka se bi hu ade kosa ompra ana de ko yiro ana o de kwa sorry ana se o de kompa bobia ana se o de ko stadium ana se o de ko sadwase e wo bar pops ana se o fa ka no so me ko sim school me buy late or exam am de ko oh me ma me yare na medical ye ni ayi o di ka nkwa wo ye de nam no ni nyina wo di nu na no ehwe mu no etimi nipa echi onam eno asoso ya chi bebre no pay ye beto sa komoto court Ashavin, good morning ebrenti yentem kakra mai wadaro no omahine ma memfa afanye so na mai ya watu hono no me mona baso ere me catch excellency say man promotion because of the kind of kura da bia ni chechi mama ndegana ha unhu accident basa ni bi se dukura nsi nka fese be jibronya Easter say enso ne yentivita na me dem question na pa me bisara no ma me for kwanya nsi nse wati fu na me nse mo Easter me bisa say to bi ke bia me kan police nika ana soja nika so the kind na nkuru ye rough ana say bibia ni because ye me my bia ni hu na ya report na ebro ajeni nti ase so o you can ba PA wow dia no the question ba akoro na dia to sini no me kan bi say we say ye da be di say a drop of phone bi ni mo ha me kan ni person ye ni di dia nye enso be di inside no ma bo na ye nyanam to business be sorry na a drop of business o se mi nua won so na yi nya pa so no o be hu no oja manako ni na so ko so accident review ti mesre say mutu one no mama na mo e pa why all right yeah that's it Prince, good morning apom to say hello I am also apom boko there ya me adom boko Prince o mai mami ninka e mo ba openye na baso na menka se onyame nhira no o mai openye o me gidi se o nyame nipa em se duma wa fato no so na ka esen ko ye sofo because o mai o twe papa no kwa o fa so boni pa ho ban obaka mlebi etwemo no obete senke ebedi sese ka bete nkra ne kuma se kwa so anka accident akasi a anka e ba kwa no so no
Baba pay de bia beto safe ya oba na obechechim kwa nipa befa so a ne nkwa ewuhia no sa papa we obi a mesle excellency president Omama say papa we modern ba wa born there uhia promotion because say because there nipa be ye adwuma akonanim ama akwanhia anka say because there mle bi atwam yeti Ghana obete Kumasi kwaso accident enkra kwaso accident sunya kwaso accident ha kwaso accident papa pay di bia no papa nam kwaso kyerɛkyerɛ ekwan a ɛbɛfa so a nipa nkwa ɛbɛtena saati so enyina kyɛ opanyi na me hira wate na gyegbadi a wodi ma ɔman no onyame ɔnto nkwa na wɔn ma ɔkwatintim nim dia na me dia ma no enye mmɔho because me say no me hwɛ wɔn kyerɛkyerɛ me a aboa me pa ma matima tena se akyɛ because kana ka me so na ne do bia da me tie wansa na makɔ adwuma but they say wona mo do etu ene won kyerɛkyerɛ pansu betimenya akonya e de theater so de a me de meka se onyame nkyira no ma akwatentere no excellency president Omama ye kan na ka wo bora baso na e hye ne nkura na wo ye adwuma dene abo ma Ghana na o man na timatumpo onyame nkyira me ko ma me chairman Gideon. Yeah, that's it. Lukman, apom ti saying Oma ngene nyame adom boko na oso e. Nyame adom boko it you. Ma memo eye DSP ale. Na wo be kasa se de bembe bi na be kasa. Na di bibi wo be kasa bembe nipa bi na. O kasa pro mini nipa be mu ala de. Oma ngene. Odie ma info na me sanchia DSP na DSP onye mai no na o mai na diga ka se o koye fence se kire kwa mai DSP misrew emfa no nko ene se nke be anka fo fa no chekwa na no nko emfa o mai ni wati nko se kire kwa mai ye me ka che DSP no no kwasem ni uhwe DSP ni nsema ya abribia no ba obebeka na no kwase nna na mia menua preseka no minim sena DSP na nko ko ye fence ye asofudie ano de kokofa ye fence police a mintim go mponkyere sanse papa abribia ye obeba obekyerekye mu no even sa wonti ase kompo ate obekyerekye wo obete ase na DSP de menti ase ne se eye DV no na no ye be na otwemiensa obi ayefro ya omukwa akwa wedding na police for akwa chi omo nti eno so e nti consideration kakra bi kompo mem esan se unu ya mempese meko MP nti wedie koma DSP na mebo na baso na won san chechi mame san DV for ne die ti omo to case no ekwe de omo fa so mu awirem. All right, look man that's yeah ni teacher nya ko be wi na DSP wasam no nyina apama teacher nya ko ma chi e wona twa to yo o ma hene we die mejoso na ye can be what podcast say the voice of the people are the voice of God. Me just say President Mahama or Tipa Jumeso papa waye amayen or the afa Adum TV multi TV so yi abue Ghana fo nipa enuma pi wo driving na me fa sa asen kaimu yemu pi yenim nanso enam papa yi nkyerɛkyerɛ any Adum TV nti ama ye hu ni nyina na mo me question ni say me ji say lances ya ye mu binu akwa ye be say over 4 months ni o ma temporary one up to now print out na say the original one nanso print out no temporary one no me just said last week obi beside the same question but the questions no does nti DSP went to be anyia no na road welding so nti say wo kwakọ renewal on be ka se fa car na bra na temporary lances yewi na road welding so ewi but then we car na fa kwan so akọ DVLA the nearest DVLA office. All right, yeah, that's it. DSP the TSA nyumre obo pampa so oni Kofi Adoma na nkansem no dodo na no watimi aboa yi ano ntika che process be ko si ehia ya nyumre de omfa nchen na nke no wi na nka hema che kura na nka abusima if there a lot of questions baba e breti an te bia obetimi atsam ni na up quickly na nyumre afie hia wo pampa so mesre atifo
don't want to say abasobo, but I'm say insurance impunto any promotion or don't come on the check. IGP na asomame edwuma boandia na abasobo no bebre enko ye commanders no because omna de niam agu akwa na multitudes mama yakwanya se yem to ayen church so de hia ye pa abasobo kase am hia ne se obi abedi mraso okay na bo no ho ankasa na mobile okay no as child man kuma sa de meka ne se woka na wo license emra ne se ebeka 1 month ama no ewu no akoye emra se DV le be yama say a license to drive and insurance to move the car and say roadworthy to move the car need license mako over 24,000 I am ready DVLA across the country wow temporary be a line for temporary license in the kokochi need a roadworthy dear your best say 1 month to monkoye is a new one about ubianko be at all we a security officer now we use car uni akwanya bia se dan obi a organ ha se odo car no be nyama basabasa wo ye te sem obi a watoka wa register say state car na we use na police car military car any security government security agencies car ambulance fire service and say venison prison service there and there say in the course of your duty emergency service na we deliver them run ma ho say ubeko speed abroso ewo kwan krum nenso ube saji so beacon light ni siren ehia ye pa ne esadi ho ene se ya prosifo no ya mount tie di machines amount mo ye de inspector general police empeso betie ne abodian keka se ya mount reader gun ya mount breathalyzer ya mount akugina ho se obi a ube yusu ka de kwan bono ube communicable so ensambe bon wonum anase ube ne emfata ye nchew na abeba se ukoji adamdie no eno de senia sena na husi ayi police phone be okay yes we odaroma ebretia ebishia ebishia yedisia gifact for odaroma adam eji ya krado so that we can see bro